love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio bosku. Pada hari ini Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 kita berada di Terminal Borel Solok, hunting keberangkatan bus Sumbar menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Perang trolet baru saja terjadi bosku. Palala E09 Duta Budaya meninggalkan Terminal Borel Solok menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya, dan langsung disambut oleh kedatangan Palala E02 Gelamai di Terminal Borel Solok, persiapan keberangkatan menuju perantauan Jakarta Bogor Kelari. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. Terlihat masuk lagi satu unit pelala di Terminal Borel Solok bosku. Palala E05 Mr. Alwis untuk diberangkatkan ke Jakarta. Satu unit NPM Firkansa 21 Fortuna meninggalkan Terminal Borel Solok bosku menuju Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Terlihat Palala E02 Gelamai bersiap meninggalkan Terminal Borel Solok. Berikutnya meninggalkan Terminal Borel Solok Palala E05 Mr. Alwis menuju Jakarta dan sekitarnya. Berikutnya ada ANS dengan julukan Puncak Lantik menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya.
Di belakang ANS Puncak Lantik ada NPM Firkansa 57 Sportif. Berikutnya meninggalkan Terminal Baru Solo ANS Johnny Walker. Ada Dair di balik kemudi, bosku. Berikutnya ada Transport Express Jaya dengan julukan Kota Tabui. Setelah kemarin terjebak di dalam kebakaran kapal feri di Pelabuhan Merak Bakauni, kembali beroperasi Kota Tabui, bosku. Di belakang Transport Express Jaya Kota Tabui ada LBJ Transport menuju Jakarta dan sekitarnya. Pangeran 07 Pagaruyung meninggalkan Terminal Baru Solo menuju Jakarta, diikuti oleh Transport Express Jaya dengan julukan Romantis.